ko ik pale mia ni ko ne me mai pe foki ki he sketal pole ma sketal ke kabineti ko Paula Mao ke kamata e whakataha. Tamai mau hanga ki hoa koe ni malot whaftai. No tō whamalo ko hika ngahi ofa pa ngahi monui o tope ko whakmega tek mātō hangai whawhonga mai tapa ki e premia pepe ki e ton premia hoi misa pepe ko whaiongongo he whakataha ko amalake mau whahok i e hoa tāni. Mo kolo ko tonga amalo hine ko esko alo whamui. Amen. Ko kore ke hu whangape he whakatapu whaawa whaki kai atake motuan ke whakahau atu e ngahi mea na i he kapiniti e hon. O whangai pe te tama whitiskalauni. Pa pe me tunga mātua, me whine mātua koe ni ku whai whatongia mai whonua. Ai whatongia ko. Ka ki mua pe ku tau whamalo pe ke eiki. Ko hi koe toko ni mo tataku ne whai ke whonua katoa pe ke nea whio ho eiki hama tāpure. Mo kakai mālo au pito e ngāu e whonua ni. Ngai kup whekau aki ngāu e tawhake ke pa whamahawhana au pito ai ngāu e. Koe mātua koe whai whatonga e puri ngā koe konga pe ia o society. Pau mau lawe i pe mea koe ia. Tau mau whiawhia au pito. I ngahi longa mo ui mai ngai tawhake ke private sector, koe ngai CIC, mo ngai mea koe ia. Whiawhia au pito koe hui nau tāna katoa ke langa whakalaka whonuan. Pau whamalo. Pau toi whiawhia whaka hui. O koe ngai whotu whakawau me ka ngai mai ke whakalelek. Mau whiawhia lahi au pito. O mau lawe i pe mau kei whoo ke mau lawe i mea katoa. Pau mau whiawhia au pito. Ko hi ke ngahi mea una fotu mai ke whai pang mau whiawhia ke turi pe. Ko hi ko hanga o whai. Ka hanga u lava, ko maloi o whai ke mo kakai. Ka ha mea ku ko mau tono no ke mau to. Ko tui ko mea ko ia ko ai whamalola i ngahi mea ko hoko. Ko ki mea pe no ku kamata ke tau whatahe ani pa mo whamalo kat mo tole kau mo tole mo whonga i tuwhai ngongo i whanuan i whatongia le mo whai. Pa whiawhia mau pe ke tunga mātuan. Ko mo lava mai o tau Whelongak e flight ko toa pe. Pe aku whawhiawhia au pito ai ta whako ia. Ko ki whakahokat pe ngahi mea koe ni aku wai ngahi mea hau ke kabineti mo ngahi mea pe he. E taim tatau ku hen pe ho ik minister, tukon pare mea mo nau tol ho ik minister koe ngahi mea unau tokang kia, te nau whahokat, me nau ta whaaki ngāwe. Pe toki mea i hangai whihui mo whemau ke whai. Ke ulaki pe ko e whamalo pe pa mo whakaam pe mau o kabineti e mahu inga koe ni ngāwe whai koe ni he lava koe ni e ngāwe lo tonga ho ata. O i pe koe ngai potungai pe nihu nau talamai u pe whoke ngāwe. Mahawhan hei ulaki pa pe kamata ke ki ngaloko. Kau mau ngāwe ko toa i ngai potungawe whenga ke mahawhan na koe hei ulaki tau he pe whoi mahawhan koe ia. Tako tui ku oe ngai kau minister o whakahoke nau potungawe veke. Whai whatongia koe ko whai ko ataha whai ki whe. Mo pe ko whai tau ngau ki whe kau whai ongo. Whai ki whe. Whai ki hei ki. Ko tui koe mea ai. Tau whai pe ko uhi anga pe ki toki whai ai totongi. Pako tui koe whui. Mahino koe ia. O ku lere whe mātua. Ka ku taim ta tau pe. Tau kei tangata pe. Kai pia ki taimi ku mau lawe. Uki mo moko mo whahoko mai. Te whai pe tafunaki. E mawhana koe ia. Aia koe. Koe ngahe mea whai koe mea hono hoko. O whatonga au pito ai mea koe ni koe hala. Pau mau whai e lawe kei ek minister polisi. Ke whenonga aki maheno au pito. Ko hi hau koa hake tai miniu maheno au pito ai toko lahi pa mo fui halanga petaha. Pena si whai pe tokange koe toni pare mea. O tokange hala. Na lava aha ngai hala Diversion Road. Fui hala he kolosi koe ne ki he tawha koe ki hala riku. Ki lava o tufaki mai ai hau koe mea lere o nau fōu mai ngai hala ke o kia mai ki nungalofon. Ke ki waweang he lolotonga. Te kai ngatau te whaisio pe ke fui hake i tofu mahina. Ke lava te tanu lere o tawha ika te lava uleini e tolu ke lava mai. Lotonga ko iau tau tari pe ke tau halawhakawakawa. Ko tunga halawhakawakawa tai minu ko si tunga ko kai talano mo ATP na o stari. Ai mea ko ia, ai whakapanga o si mai whakapanga e. Ko toki mahina whoki e nia kia nau tolu ko tutuna tonga. Halawhakawakawa ko mahu inga taha ia. Ko toki ngā unu mai me ngahi tawha ke heke. Nai hene ATP na wakai ka atoe tuunga koe ai hala me ngahi infrastructure koe i koloni. Ta koe ne teke whahala veia ke tu koe ai halawhakawakawa i hene tu koe ngahi mea koe ni kuna ngai whataha mai. Kau whawhewhia pe ngai kup koe ia kuna ngau e mai i te whako ia. Ai whuku wai mo i konga taha te mautuange, ai konga kere. Ai konga kere koe kuna tolu mautofia ke mautu ngai mo kuna tolu. Ko hiu mahino e nia lere ai ngau i koe ni.
ai ko tu ko tai mini fai nga ko ni mana ko tu tai mini na lava o si ko ki mo o se tau ni fai tu ne pote ko pangi flaka na utari ke fai nga ko ni te tung mere ve tenda I tau ka te hoko re nga we ai ko me mahune tai mini o tu ne buranga ko men ke fai o to tai mini ko le pe ia halanga nga ko pangi flaka Asia ko hike na fonga fia mari na tawa ko ya to ka men pangi mama ni ko hike na lava o hoko ai he time pe ni file de ta be buranga tau de fito ke ton paremia ke sio ke hala nga lava o fenga ke lava va mai tau ke tari ke me ko ya ai aku ta ha me mau sio ke ai time ni pa hange ko hala mau fatonga e bit lahi wenga hala ko nga hala o ku to lahi bit mere ka we hala tau fa mangfa ko ni I he post office ko e mau a polisi ha tu ai he time ko ke ne lava o tu fake traffic pe ko kanga dai ko tong high school I hala tau fa pe aku pure anga ko ni no fa pe mo ku Charlotte pe he foki pe mo side school pa ku administrar ko re ki ai ka polisi mo ka ta ki asin mai ki tu fa tonga ngai fe tu ko ni o tu mau pe he ko to ke aski tu ngai potunga we mahalo finga ke lava na upaskala ke na takai holo peitu ko tu ko me ale na fu mama fai ko tu e fe ma minister polisi ka polisi na alupe na upaskala pe ma na lui ko hike ngo ipe ka kai ku na wi ai ko tu ko me ma fatonga ku kai ke tola na fo he ka ke asima ki tu ko tu te mini ko pore ya mau aski tu aski tua ko fai pe fatongia ai ko ngahi me yang mau tonga ibe ke anga ai fe ko takiola nga we ka ku mau fa ama ibe tau felonga ke me ko ta fo ke me na tari a honi ke tu nga ko ni o cha to ke be administrar en to glave ke mo haki ku fo o ku hen tengi fiva den to ki me ki ai ko no hoko ko hala to kon pare me to nga mai ke ma ko spe ko ke ho ka mai ne mai po kala matan no hala ko hiko tu ko me Allah yo fa to kanga tau te fito te uha ko ni to ngai fo I hala ka ko fo mo to kanga ke me ko ni hala hi fo e me ko ni ko ke rivai ko ni fo I hala kolos ko ta pa ta o tu ko be fe ngo long ak mo potunga ko ni to ngai ngala la ka la ha be ngai me ko tanu wa bento ke ri fo ta fa ki spake ke to tanu ya ko tu ke fangi me di ta fito ko ni aki ai ma fai ko ke ta ke fai ke ri ko ki he ki he tanu ke kolose vai he tam na tape lava o tanu pakapa wa me ke tanu ko ek mit kon pare me ku me halo pe ole halo pe ke fatonga wa me fa mono ma mono ane afina mono fi halo ane ka ko uha ma ha ni to kon ni ke to ki kompe alu fo me ke to re ka ko tu ko ngai me pe ke ta fo pe to kon na ko hi be ko hala mo fo no nga ki ke ko hi ke u ha ko me ko me ta ha ki he to nga ko hiki mahu inga ko loa he ahon lahi abit na hiki na tau pehe fok ko hinga hiki ko ni ko lahi hiki ko to tonge lolo I tau ko fai ko ni Ukraine mo pe mo Rusia pa nga tai fok nga hi me hoko I hak lo to ko wa to nga ya holo hi fe lolo yo to ma obe to tongi ko to ki me pe minister ko ni tonga ko nga hi lang fa la fa ekonomika I nga ko fai ko hiki mahino pe ka fai to nga kinna I me ko ya kon na fa hu mai ka minister a honi na review wo va kai ka to nga go ngai pot nga takta o na fotu mai a honi o mai nga hi tu nga go na pe ngai por kala manga u ku na lava na pe he time ni mo fa fu ke o singa go tau na o mai a honi ka mo ave ki he committee cabinet si o ku na to nga ki na go na to analyze o nga hi me ko ya ko hi ko va kai ipe ko ha fu nga lo tonga na ton ge ri fu nga ko ha me ko ton ke fakalei pa kai nga tai mo ngai foto du fakala mo polisi ko hanga me ke riu ko ka lava fakalei fa tonge ngai potunga we ke kakai ke mo me ipe kai fonuan ko hinga pe potunga ko hi ko fa tongia ko kakai pa hanga ko kop ko no sutone o fa mal hoi to ta tonga ko to be kup ta walu to tongi tuku hau ta ko to ka ihe ma ka I fe mai no aku pau ke fa puranga no ha malu na mo ui laki ua mo be ko ha me fa tonge puranga ha no wa ka fa yo ngo ko mo be ko ha me no wa tau atai na ko ha me no tolu koloa foi meia tolu fa tonge sa ba ki ako ko tu malu be nga hi me be ko meia tolu
ko pau ke hanga pure anga o to ngai me ko ya ko me ko ku ha fai fai ngai ko ya ka fa malo hi la ko mo tanak tu ha mai ke mau to ko mo tuk atu ngai ko ya sai ko anga fitau aki ko COVID-19 te pure anga mo ka kai fonua pa ko tui ko fe COVID-19 ko ya o ku mau turi pe ke fai ngai me ko ta fo ke me na tari kapnete an ai tari fo foto tu ki he whakahako koe o si potu Pasifiki ki heni. Mai na whoki na stari ko branco ko si, i whai eni hua noa tolu taha. O mo whiwhia ki ai bega. Sai, ko ia. Ko hata koe kene sai ai ai. So koe, mo whiwhia ki ai. Ko mea ko mo whai tai mini, ko hai ai whia alea pau koe, pa mo whimai no agreement, pa mo nau tolu koe, nau toanga, a si potu Pasifiki. So ko hai ngahi mea nau whia mau, ki mau lava o whapapau, ko hui ko ha mateu teu ko hui ke tawa ke wana tol ta oku tau osi mateu teu ai ko te mai he mista ko ki sipoti mengalot ngawe ke ngai falot fonwa ke na mai ko ha fe mau ngai ulang infrastructure te fe ko ni ko tu ta mini ko si ai tau fare mata sipoti ko langa mo tau itu afangi ko sten vai he ko ngakere ko ni wofet ko tonga high school ko ngakere fo sport me sport noa ngai facility ko ia fonua ka to pa ko tau teu ia kamata pe teu an ko ha tau mua ke ko mo be ko ton ke tau metari fi he tau ke wana tota metari fi la hi fi ta tolu ko tau fa mo ia teu ke tau wa ke ai sio puranga ai ha mista ke me ko fe ma puranga panga ke langa ngahi me ngau mo ngahi far mo me be i finga mo ngahi kup fe ka waki ko tau mo ai ha ke wana tota ha tau ma o me tali le tau e fiha mia he taimin tau la ye so ko tau ko no tau fononga te ko ni tau e valu tau e fitu fe ma o taimin ke palan to me ka to be mo si la ve ibe ka kai ke palan le mo nga we kai ke hoko ye ai o tau fa me taimin ke palan le ke tau wa o ke ai ko osi lau ko os o sa tau e ua tau si lava ko to ko ta he mena fa to ange hon pakai ngatai na fa me to kang ke mista ngahi lot ngahi ngawe kon falot fonua ki he pol kalama ko ne alo tau ka kai o ngau e ko imuri no sil masteria fa to vai fa ka to ngahi foto tu fa lo fua polisi mo process fa ka hoko ngau ko ya pakai ngata peso e puranga ki he ne fonga ngawe pa ke ma to fanongo ki he me ki he ngahi fe ma ko ngau tolu ko una ngau i ngai pisis tau ta ko no ave ko ki una ka ko no ave ka ngau ko hi fala ta fe mari ani hi ka ngau ko ngai me ko na ko pe he fe ka wa mo ha pai ke nau he ka pa ka mai ki hen ya so no fe ngai family ka tari a hen ki to fa ngai si pe na to ya ko tu ta mini ko mista mo me ngai fa ngau no fo pe ka ka fe tu pure anga e alu andu ko moto ya ko ta fonuani ko ngau pure anga ki he kai whakaha se vaneti pa mau turi pe ki ai ko tu ku la henga me mau fenga ki ai no fe ka kai ka alua te pura nga fa nga we ai ko nga me pe he e hokat ki he ka ko e falu fu be fa nga me ko ni ka te to kureva ki he ka he ki minista ke na e ton paremia mo e ho minista ke mo to me mai to osko ya pa mo to fe hu pe ki na to malo bet malo malo plan mi kai hoko tu pe fanki me ko ni ko ngai me ko na ku ke me aki ko ta ko uko si na o mai ai me po ngai me te ki lao ai ko tu ko lao fo o la fo ke lao nga ki heveve pa ta ni ma ai aku pe he ka fo ke fe a ko ngai apu ke haveve ai apu ni si ba ngai ni la ke pa nga ta ni ma ta tau ai ako la ko ni ku fenga leva ai veve pate veve ke liliu e fo nga ko ta to tonge ta fo veve ke ai levi pe sete ua he ngai kolo ko fo veve ya tu ke he va nga hi veve o la la hi nga hi veve fa tu ta ma o ku ke he va we ti ko ai ki ka ku fa nga we ke ai po nga me te ki ko re ki le ta ya ke veve
ke whenga ke whakatutu ke tonu he kuhiko tango o aloi ke lewi e lahe panga tānaki. Ka ke whakapapau ke panga tānaki ke ngawe aki peki he vewe a tātāpe mo no hanga e he wate ke he vewe o ngawe koe i tapuhia. Ke nau whamatala mai a mo whakapapau i ngahi mea koe epa toki te whaipeha tala no mo i kakaiti ai. Mas whaipeha tala no mo i kakaiti mo ke nau te tala no ke ai koe mea ia ku whie maa. Ko honoa o ko aike mau a ahi ki tapuhia he le lulu kahau, taimi wae fiaf. O koe ai whakatamaki o wala hoko i he tu a tapuhia he taimi. Nā mai e he ponga a tita, e report a tita, o whakaha mai, o koe kai ke whailelehe no sivi ngahi keri anga vai koe whitu, koe ako vai ni ko wholaha mo ngai noa lei mo whitu. Ewe ngahi whitu e nima o whai keri vai o pamuha ke vai mau he kakai. Ka ku tuu ia he wheitu koe ni koe kuwhia ngai mea koe pa kuwhi mau ke mau o sio. E ku hange o koe ngai mea o hoko ai koe ke ilo i lelei he puleanga. Ai koe taha koe si hoko mate ai. Ko hono wau haa mai me ripote a tita koe ke whakalele lelei ke whakatatau ke standard pe koe whonga totonu kono whakalele pa wheitu tāna ke anga veve. O awe whukai pa mo veve koe ni koe me ngai septiki. Koe kau ia he veve whakatū tā maki pa mau o ke mau sio whakatampot ngai moi. Na waha huhu a kona me tapuhia o ku totolo ki lalo ke tau moanga waipi totolo ka whetu ke o hoko ai ha whakatamaki. A te mao ke pa waha hoko ha mea pa mau ripoti mai pe mau tala no me tivio partners ki ha whainga whaunga ke whakalelei ake mea koe ua toi hoko he kaha. Koe levi koe nko tala no ke ai o ku hange ka pau e te tau taktaha totong pe ne whakawewe pa whakasisi. E tolonga turewa tapuhia ha ngahi tau ke tau kei awewewe peke. E koe koe ne tāpun pe tapuhia o koe ke mahine taimini pe te tau toi o ave e tau wewe ki whi. E koe mea whatu tā maki. Ko hono wā koe mea koe ke whare nofo anga. Na toki tari kabineti koe program whu ke tāpani kale. Na tu e office pare mea ka tu e ono whakapanga ana me pot ngawe whakapanga. Pa whakafoki ke pot ngawe moi. Ka maulama o ngawe whakataha ki he langa whale koe koe ki. Tau tai whitu e whainga uesia. E he vela, uesia e he tāwhea. E mo wesia koni e he puna e mo unga fi pa mo ngina tolu fu masiva au pito pa ke au ki ai a to koni ki he fale. Ko taha ko na ma to tari heni e frama po opo e ngahi mea lele ko e pule anga. O ku he whange au tupu kato e ngahi mea lele e pule anga ngai pot ngawe. O ku lesita i e he moi. O mo whinge frama po opo pe a ka pau kuongo i e he pule anga o ku fulahi i hapotu ngawe ka ku fie maung hapotu ngawe pe whakafok pe a toi o mahanga mea lele ki awe ki ngai po ngawe o ngau fu fie mau. Ai koe tu ia koe iam pe koe whakapapau i o ngawe to tonu aki. Koe tu hentai miniko ministape mo si o ngofua ke na ngaka mea lele. Pai puke he kau polisi ha taha o aluholo i he osi ai hafe ai nima moha mea lele o koe ke hane ngofua ke aluholo. Ai koe mea na tutuni kabinetian nei. Pai awe lewa mea lele kau polisi o tau i a polisi porque tau he moi. Ko to ta ko fa uri ku pa ke ni kumi ha no hala pe na u api he ko ko ke hani ngofu ke a pe ko pa leva ke ngawe e pe si whakapatonu ke whakapapau ko ututun ko tope whaka mo melele pu nga tau ki ke ko nga wa existe ni hoko pa ko mai to ta ko ke whakamau ke ni to tongi ai mau ko ya ya fai hano tau te ai ko tutun ke ngai melele ko pu nga na e tari e ko si pe mo communication bill ko hono liliu. Ko aniafi koe aho whamama na he letio. Ka kono liliu e la koe ni tānaki ki ai. Koe mitia ua nau whatongia maho inga ko mea kia ki paremia. Ko hamu whatongia maho inga he mateu koe ke toka teu na ia whakatama. Ka koe leho mu whatongia ta e eke totongi ke mo tufaki atu ke he lahi taha ai whakamatalagi au ke he kaka. Ko kau e letio ai he mea ngā ele lei ke mo ngai ake. Whakaata ni e lao, e ai peho mo memorandum of understanding mo po ngai meiteki, ki he whaunga ko te mo ngai ake hono tufake ngai whakamatala ta e totongi. Ko e taha ko e megon ne mege e pare mege tanu hala. Moana beto mau whenge moi ke to e whauhanga hi Polkalama letio, Polkalama TV, ke lere mai TV o to e whakahino ke mahino ange aho mo ngai ke run about. Ko tau whatonga koe pe whahenga ptegi whumahino lelei pa hoko lewa backlog ia he ngahi roundabout ke whamatala lelei pa moho noua ke whatoang ke kakai koe ke whaha lele tolu noa i he hala koe whanoa ki he nima noa koe tau speed ia ni toi hanga ia toloi mo lele koe e ngahi kono tolu
te mau whakasio hanga hi hala fō mai ki nuku alofan ke toi whakalelei mo e hanga koe hala mei ho fōa ki havelu mo e hala ngang mai ngai me le tai mini ko loto havelu ki asi mai ki whanga ke whakalelei ipe a flow a traffic ki loto nuku alofa ka koe tuko ke kahau ko mea ko smahino e ki he World Bank ka mo e ADP una tokang ke infrastructure ko nuku alofa to ton ke mama ia mama ko nuku tau sio ko mama hala alu ko lan mata pe lele ka na lan wengenga pa ki mamari he te tu pa melan kulo kula o ai lele ai ko meia e hoko he ka hoko ka taimin ma fenke fa ata hala ki loton ko alofa pe mo kamata ai hono mono e hala ko routine maintenance mo e periodic maintenance ngai me ko fu ko vi pa ki ngahi ke lele yang mo kamea ko kamata ke luo ke fa lele ai ko mau prioritize an ko alofa ko lahi o mai ke ngai me lele mo ngake ngai fu lele lala ko e taha ko e me kan ke tori tana ke peki ai e fai ngawe ba mo po nga ko ni economic development ba mo po nga ko ki mia e fa hasio le ki national level e toton peki nga policy e pule nga fa po mo kumi ngawe ko ki tu pule ko tamin to ke no for pe tori au toton ke nga market ke he ki tawa ki ai pa fa le mo finga fa ta mo po nga ko ke fa tonton e tawa ko e nga level ko i tonga ni ki tau alu he ngahi pathway ki he mau ngā koe ki tua pule anga. Ko e tāna ka tui ke price control ai ko e mea koe ni to mea kia minister ka tāna ka kia mea koe ni te mau introduce he lao ke tae whakalao ai taim koe ko ware ai ngahi koloa ke nau hanga fixed price. Pe koe nau ware ke fufu e koloa ke ngari psi kai mamaf. Pe ko ngau aka whai ngau hinga koe ke totonu ke hiki aki ai koloa. Pe tatau pepa mo e ngahi rate ko na pule anga ko pau ke justify ko hai uhinga ko hiki ai rate ke totong ko mo ko mata ngama to ki ke tana ki mai ngahi totong ko whakaho ko pule anga charge ake ka kai ke talamai pe ko hai makatunga na nau hiki ake ai hapanga ni manoa pe ko hiki aka panga fa no tolu no ko pau tonu be pa ngai ake pa pau ko hiki pe ia I he pe totong ke hiki ke tana ka revenue pa pau ke whakatong ton ai totong ko ia ko ke fasi ko tafakan ki sipoti ko na swai fa matala to ko mo fi mau ke fai ha report ki fa le tonga ai fai spoti ni he wana to ta e ko neongo ai ngai development partners una ulanga ngai malai ka ko pe mo fatonge pulanga ke ni fa pa anga ai ko national application ni ai pulanga ke ni fa pa anga konga on fa le sipoti hen po ke outlay ai fonua ke ta o no ka hoko mai ko fi ha wa ke tana ke ta ke au ke ku ma o silin ko ia ko tokoni e pulanga ke no whakalele o e sipoti. Ko e whakasipe ko whilawa pe ke mea koe na stari he kōsi. Ta tau pe awa koe ai ngā ue he tahawa. Tawa tō no ke taha tō no mea koe. Ko e whekau na o atu ai koe ngahi standards ke fua ki ai ngā ue koe ngahi potu ngā ue. Pa ko te whakamanata pe ko stufat ko tutun kabinet ke ngā ue kai ai kau CEO. Ke tu whaki atu ai whakamatala koe pa mo tutuni koe ke toko taha ko toke ne ma. Ai koe are a pauen ai potu ngā we mo kakai e fai e whatongia whakatatau kia. E koe uruaki pau ke fai whaka professional, fai ke helelei taha, pa ua filfil mana. Ko kohonoa, whaka apa ngā we fai totonu, ngā we totoi mo tariui. Kohono tolu, taim ko toa pe fai whatongia o whakaha, whakaiai ke te ngā we lelei mo ataki tua ngā we. Pa kohono wha ke ngā whakapoto mo totonu a ke koloa koe puia. Ko ngai foi me fa ko te te principles ko asi pe public service act ko lao ke nga fa pulanga ko no fenga en ki nga we alao ki nga we fa a ko nga fa pulanga ko atu le vai tu ni tahaua ke fai pau ke ka nga fa pulanga he fa ko fa to mia ke kakai ai ko fa ko nga ke kakai ko pau ke fai time to tonu I kai ke to toloi o se tu ni taha kabineti ko nga ko to pe ke application o to la ka mai na tolu ko tari pa pa te firma ke fa lo pe mai na peta Papa o kuto ia hawhai ngata, papa ke whakawhong mai ke misa ko hana whatongia koe ke ntari whakalolo. Ko honoa, koe ke ngofua filfil mana ko e whongo whakahoko ai ngāwe, ko hono tolu, ko pau ke whakaha ke kakai, ai waha taimi ko whakahoko ai ngāwe, pa ko pau ke whai ai. O koe ke hatari o tang ke whai ngāwe ki ai. Koe tari koe ke hatahau e ke mai, e ose ue ke ua me hen whok mai ko lao. Ai koe tari ia ki kakai, ai ko pau ke whai I loto I taimi ke tala koe. Koe kau profesionale pete nau whai ngawe ko he kai ke tau hata ke heia o ku kai ke ha ne tau ke ne whakahoko ai whatongia totonu ko hono ni ma o koe totonu ai kakai ke nau launga whika ko me whakahoko ngawe pe te nau lava ke watu halaunga ki ha officer
o pau ke fotu he ponga na office ki he launga pa wa to tona ka ke na ave na lau ko tari ko ke launga ko ya e fai pe I loto I aho ngawe e nima ke te lo ono fitu wa to tona ka ke na I le fongo fa ko aki hangawe to to ta hang le fa ko e ngawe ko pa mo taimi ko fa ko pa ko ta wang ta fa matala ko pa te na hanga e ko no valu ko pa ko ot ke ka kai fa matala o ku tonu he taimi ko tope pe ko fa no hino ki na tolu e fitu wo to ton ke ma me fa matala o ka pa ko ke ma wi e ko e hiva ko e to ta nga fo puanga to pe ko pau ke ne tau hi ma e tunga ma lunga o to tonu me fai to tonu e fa hoko e nga ko no fulu ko pau ke fa hoko e nga ko to pe ko pau ke fai ke tu ko ngata la lava e ka office ko to pe nga fo puanga ko no ta ko nga me to pe ko na ke to koni ke fa hoko fa to ya ka wa me ale ko computer ko telefoni he te ke nga ki ha me fa ta e nga ki pe ke me ko na mai pa kono taha wa ko pau ke whaka ehi ke oua fe paki ho mea fe mau whakatau taha mo whatongia koe ke ngāke pū. Ko mea kono mga lotonga whai tai meni ko hono print I ngai saisi la lahi ke whakapipi ke ngai horisi koe whetu ko mai ke kakai pia pehefo ke ngai whetu ko nofo e kau ngāwe he koe tala whekau hanga tonu ai pūrea ngā ke kau ngā whokura ke whai pau hono whatongia ke ngai whekau. Pai whakapipi ke sio ke kakai he koe are pau e ngai pot ngāwe me kakai ke whakahoko e whatongia whakatatau te ngata he ka korang ke ni sa mo ke me mai mo o fa ho ka tu ngai me ko ni ta fa ke mo ui ke mo me pe ke pa to hoko mai pe ai ka ni sa ko ni ke ta ngai ta fa ki ke Malo pito Deputy Prime Minister hange be ko ku o si me aki ta dai ki palemia na e proven na afi o ku ia tengi I tongani e wike ko osi na ia penga hi mamahalo aya na e fai ko funky test kids na positivi na ave ko tesi mai ko me lepi pa o molecular na e negativi ka ko e first case na afi o ne talamai ai o ia tengi o osi I tongani aya ko e me peke manatu I he kakai fonua ko tengi o fitu koloia e he namu ya ko tau ngā wereva ke tau whai ko whenga I ke whakamaa a ho tau ngahi fitu ko koe o ku tau nofo ai ke oua e lata ai a namu ai koe kau koe hiko bebe lalahi au ki nge eskapa nge esina ha mea pete ne tāna ke vai ko ngahi me tau te fito ke taimi ni he lahi ko na uha ke tau wala whataha ka kai whonua pana e o si whai ai kore ia he ko o si I he taimi ko na whai ai mahamahalo o kuia he tengi tongani ki he Minister o Tourism o ne CEO he ko mea pena whawhai mai ki mua he ngahi pure anga ki mua na o whengawe aki whakataha ke whai ahono whakamaa e whonua ku to pehe he ka o Minister ko ni oku na o ngawe ta mini ko me ai o to fai pe ia e u constituencies ai ka pau e ngawe whakataha mai pe ai local government angu ko ka o officer kolo pa mo pure whakavahe ke mobilize pe ka kai whonua ke na to koni mai ke ono whakamaa ai ngahi no fo anga o namu o po tuipe he kai ke fu wai hane fu impact fe ai mahaki ko ni tongan ko ngahi symptoms pe ko faka ilonga o ke ma o tengi ko felanga ki tata fito ke felanga ki ai ngahi ko tanga hui ko mofi ko langa ulu lahi au pito particularly I mui he matagu ko retrolental headaches ko ninimo ko tokotoka kovi pa ku ke ngoi puke lahi au pito pe ko ia ka pau oku fu wesia lahi ko pa ku malunga ai counter vai lasi ko ni a ko oku ke fu puke lahi au pito pa ku ai taimi o kwa elemeniti o toto oku ko platelets oku foli oku maulalo au pito ia o ton peke ia certain amount ko normaloia ka ko neto
o ku me proportionate pe ia ki o ngo ipuke ka kone toko ia wa taimi o ku fu tu he tunga fatu tama ki ai ku fa hoko ai koe ai mate koe bleed paka ki to lava tu o ai bleed ai ku fa hoko i he ko hiri pe he ma ki ko ni ai ko me to no ai ko ki tau tokanga ki ai he ku kai ki tau ilo tau tol pe ko hai e uesia o fulahe au pito pe lava pe ke malolo e ma ko ni pa ko le pe ni ke ka kai fonua to kon mai mua e te tau lava pe fai ki ngawe ko ni ko no frama ai feitu ko ngari e no foi ai na mu ka we ngai foi va e ve te ka gulino ai alo mo wapi train pe ave o tu kwa ta feitu e kai ko ke ne hanga ai ko o tana ki vai pa mo no fo anga ko ki na mu mahal ko me pego to kanga ki ai ka pa pe to ka me te mo e ke pato ki e ke amo yang malobito yo ko be ke i mi sa ko ne to nga ko ki he trade in economic ki me me pe o te fa ma te nga ko na fai fia ko mo to tong e ko lo ba mo nga hi me pe ko ke nga no fo malo bito kolbe ke ufa malo pe tal fata ko sono faki ga ha da leve fa mali ko ni hange pe ko na me at ke e palemia ba mo ton palemia e ngai me na tali kaptetia ni nai pa ku ka ngai me na fa fo me ko ko mo tuan ngai me ko ni ke to tong e kolo ka issue ma inga bito o tu mo me ko to pe pa ku ho ha ga e palemia ba mo puranga a ho ai issue ko ke la hiki to tonge kolo ko isio mau inga ia bito motuan pa mo botunga we ngai be go mo la ve ko botunga fo ku he malmale motuan ko ngai va ke he ono ko va gon go ki he consumer protection pa mo fair trade division ko va ia go tala no to ai ko be mo ngai unit ke he fa i he va ko na fa ia frata motuan fo ki sea i he committee ko tonga competent authority be ko ai tau ilo be ko pule fe unga ya ku komiti ko ni ka wa e ki minista ko e ke paanga ai ko e pare me a ho ke minista ko e customu pe mo nga hi kopu fe ka wa ke pe hange ko ngai business ki ko mo nga hi va fe ka wa ki pe ko ka wa ngai issue na e o ha ka ne afi e mau fata ha ya fa ya pe ko re ke pare mia kono moni ku mau veke be po ngawe ke fai ngawe ki hono siofi to tongi ko e koloa da fite ke ngai koloa basic necessities ke tau ngai fie mau fa ho ni ngai far koloa ko te fai ki savea ke tu ngai tai ni mi pe fulai nai ngai to tongi maka pu tau rifa ke koloa tu pu ngai ai mama fa ko koloa ka ko tu ko lo tonga ni o ku mau veke pe ke fai ngawe ka mau ki tono no fra me ngawe ka ke ngata pe ngai me lele pa be fo ki fa ka ngawe pene fai to ko re ki kabineti a hon pa fa fita ku la ma lele pa re me pa mo kabineti ke to e fra la hi mai ngai me lele po ngawe ke me lele fa fe ngome banga to kilo pa pe fo ki ke ka ngawe to ko full le vol to ni mai le volo senior level pa ko to ni maleva i level glalo fe ngam banga wakilu wa mano ni mafe ai go me go frata hai go kina wa fe ngam banga ni makilu ana e me big pa le me ka minister banga ma o banga ke fayaki pe me si e fa go yo ke malo e pot mai banga pa go fra malo ke pa le mia e go to go ni go wi ka ha ma full speed ma tol ke fa mo fa ha go nga go ya hange pe ko yang mulave ko koloa tolu noa e tu helo tonga ni o ke malo e pure fe unga ma hanga go tonga i pe wi go regulated goods tu ke hange mau toka ngai kina ai totongo e petroleum e benzini ko tisolo ko kalasini pe fo ke kasa o ke malo e pure fe unga pa ngai service hange ko taxi pe mo pasi o ku e malo ko to e pure fe unga so te mau fenga leva he tonga ko ni ke fa hono monitor fa le hange pe ko mulave i e ka fai ngo me ko mo tolu be mo fa fra nga i pa be ke Facebook a ono fra hat ke ka kai fonua e totongi nga hikolo ko ku he malo e pule feuma kana fa fra tala no ke ne afi fa am ke ma nga o fa nga foto tu ke display nga fa kolo
ke te ala pe o tala fatataka pa ko te alo fe mau hate ki kilo moa ke me ko me e tau fe mau fa ai moa ko ga la me pe pa ko te tala mai pe ko mahu inga pa ko te hale vasio ke me ko display o fe na pasi pe mo totongi ko e pure fe uma he kono moni o si ai fra mon pa uia we fin pe nga kolo nga feitu tapang ebe me tau whanga toko pe me esia foi totongi ke ia e tolu ke foi koloa peta o sai apito pe ka pau o i lalo pe totongi ko koe o kwatu e prefeuma when time go over ko time leva ko tai fralawa ai ko ngai mea te mau siofi apito ka fai e whaka amu ke mau to siofi ka to pe ngai koloa o kai ngata pe koloa ko ne tolu noa ke fa ki savea pe ko ha ngai koloa ke to o ia ku lotonga e malu e prefeuma kai ngai koloa o tonu ke tanaki mai tata te fito ke ngai basic necessities ke tau ngai fie mau whaka ke o mai ke i he malu e prefeuma ke fai no monto lelei he tau o slave ko to pe ngai fai ngata o tau feku ki mo e tau ngai fie mau whaka ho tata fito ke hiki ko koloa ka we ngai initiative na me ke pare mia ngai koloa ko o ku ko ngai koloa hu mai me muri ka ko ngai koloa fratu falo to fonua hange ko ngowe ko i ka e fai sio ke ai he lolotongani na malawa ka ke pege fata ke hili faka tu how for o ia na malawa pege o mai ke fa no monitor atu pe me potu nga we ba pure fe nga ke we fu alo to tongi ke lunga ta ulo ko to pe i ka ko ne hoko pe ngai me fa fonua hange ko missionary mo me was automatic pe alo ke ume ia pa ngai wange awe ke foi matai ume peta so ko ngai me fai sio ke ka u ya ku fai nga wela ya pita ek minister to tai ka ko ek paremia a ho ke sio na lava o fai ha tokoni mai ngai vaka kai ngata be ta toka ngai kina e totongi pe ko price ka ta usio ke ta fa supply ko fo ngai te ta usio lava flat market e ka alo totongi kila nge pe ku me ke e paremia ko pure anga ko ni ko ta ngai tau mua mafa tuki mo mau inga ia pure anga ko ni ko people centered approach pa ko ma tol ko ni ko se vanit me ko to be mo fai ki lelei fa lu fu ai ka kai fo no ko ki lavet pe ki ta fa ko ya fai nga la het pito kai so mo expect ke takaya de timia pot nga mo tuani fai nga save ko ni he wi ka hau mo hoko malo pito Yo creo que mi stanga wena wa ngi fa mali ki fa ka ko ne biogas project na Italia na Kada pe o fanga te fata po nana o si hawa go si ka he le abo pe abo i hawa ko me ala he wa na fa ka to ka mal he kabinete ha ni ko food safety ko me ala ta ha ya a ko me o he food safety na fa ka to ka nga te mahulava o tesi fe pesticide residue ko he me kai he ko ke ago tu ka ko da fa to o sai na to ko ma ko ki tawil da to pena na fa na pena to ya de pa fa ta o me ke ta ka he me ka ko ke ki fa ko pesticide ko do pe nga aki no fa na ngo o ga no malo to ga me o gui ko withholding period ate ke lau he lei polo o asia kapa ko ke gare ko ya tala mai ko withholding period a ta fa kapa te ke fana honi vai don ke fatau ya ke kai ka me I loto I a ta fa ayo ko me ma inga opito he ko foi me ta ha o gui ko half life kemkare ko to pe ko te ko to ke ata kai ko hinga half life I pa no lo pa ti great yo ke to be malo hi ko e se te ya ko ni mano malo ko pa gula hu fa na va to nga ki to nga ko malo ko half life yo wi ke to ka ta fa na ta to le wi ke ko to a ko me lo ko accumulate a poison ko ya e kere pe ko vai ultimately ya time e fu kona ata kai ki to la fa ngo ako me na mo to kan go ke foi me ta ha ko ngo anga mo ta nga hi api ko waste ko ve la pa fa tu tam pa ko ke sa
ana mau discuss pe fonga ke whakaholo aki. Mape mo se whanongo ke foi process e ua taha koe composting, ua koe biogas digested. Mahalo koe ongo method, sai taha eni as a waste management tool. Ka koe kono kepe koe biogas digestion, e o mai e big manure pe koe museum ya, o abele ke fu tanke, pe ke ha oxygen ya, ka o digest le vai, o tukange mai le vai e kasa, ka mo energy ki taunga. Ako fi ke ko composting tau foto ka fi ma ai oxygen ya. Ako fi ke ko composting ke lava generate energy. Ko fi me una mahanga ai they both provide the fafanga ke taunga. Ako me ana mo tonga ke ha ni mau tui ka pa de taulava nga ke composting mo biogas digestion. Te taulava o manage waste ko ngahi api pa mo ngoanga. Ako no wa ka pa de taulava ma o hafangi nga au ke tau sive pesticide recipe. Te taulava leva o monitor mo control a fana ko pa fatau ma ke tau kai me au te ke time ke ma ko ia pe malo. Te modol ngah me te mo fe la me ke papa ko ikai sai be ako tukat ga ta ke te modol mo wa me fe fe mai malo Paremia e pege hoik minister kabineti hinga famal ala pa minga o mo fa hoko ko te ke fe hui ke nik ma ke hange me nga me ko tuk mai ko fe ilot pe awe ke tu unga gono ke ai finga aki ai motuan ko e paremia ko o tonga pa moe kau taha pakapuna ko ni lulutai o ko mo oni nai ko fa hoko nga awe ki he pulelahi ko ia o kau taha pe ko hai nga awe mo fa hoko ko osfa hoko ko ha update ke nga awe ko mo osfa hoko sai apito ko malo a fe ui i o to kangalahi ai puranga ko ni ki he ulo aki ke whakahoko le nga ko alu ko whakauta ko ni ke puna ki tahi wa uha apai pe mo niwa ko tu mini ko whakapuna pe taha o kupuna ko masure ko ha founga e lava o to whakahoko nga ko ia paukau mo to whakai ki loto ke kau ngawe o tu ko ke whakahoko ngawe pa ko mau ia he taimi teke ma whakakat ka ko tu he taimi ni mau sio ki ai ko hai me e ala fai liliu e ala fai ko hika lava o to whakahoko ai ngai ko mea lahi ai o fai to wakai ki he mea ko ni pana wai pe komiti na kabineti ke mau wakai ki ai pana na tu ni ki he mea ke mau wakai ki ai poate ko ia ku he poate ai ko pare mea ia ku he poate a ko ni o lulutai mo mea i pe fok ilo i pe ka kai fonua o te fok ke fotu e ni ka ka taha business e puranga ke tu be ia hanga be malu kabineti ko fa ngawe ai pura nga ke fa hoko ko business ka tam na tau mo fa am fa mo fa nga va ve ko ni ko ke lava to hoko le re ia tu ai fe hoko tak ai puna ai ko me la ko tam ka ko uhinga fa va ko ma vai nga ta fa ko to be fe hanga ta fa aki i fotu fa hoko fa tonge ani lava fa le re pe lava re va adiri mo nga me ko e to sayang ai ko tau mo la ia o fa nga ko i tamin malo o mo ia pe pe hu ko ni e ko ha ka ngau wa ka ngau fetongi wa ka ngau fo o ikai o tu tamin ko mau sio pe ki he tu tafa ko ni ki hange ko ki he nau tolu i to nga nga pure nga we mo me ko ia me ko te fito mau sio ki ai e ko hi foki ko mahu inga ko mau sio ko hai ha ta madu filaben mo fu kauta ai o sio ko to taha ko mau bakai ki ai tala no mo e hafonga e lava to taha ko ia o tatake nga o ai ko me mau ke ia te ke mau afanga tu ku mato ki ai ko sa tal fatongia me puranga ko me mau bakai ki ka i tau mo ko fa ha foto tu mo haliri o me ko ni to sa yang ai fa ko fatongia ko ai ko tu te ke mau ai me ko ni ai ko mau be me ko ma fa ko mai ka ko tu te ko nga tonga fai ai ko mau kabineti fo ko mau to ki ke wa aku uke u ke ne kabineti ko mau ko tahe ngai me mo fam fa mo bakai va ve ke ngai me ko ni kana da be ngai go ni go na
fatu tamaki he fola wa kapuna me e mau wakai ai nga hi me ko ya ta mo tau ke mo nga me ko hi ke wa to hoko me ko tunga mo ya tai mal no e premi ko ki follow up a question baby be we ke ko osi o matunga i he tutu ni kabineti e ua ni mo fa hoko o fe kau aki pe mo e mala wa kapuna ko ya i ava u pe mo e tutu ni ko ke hoko a nga hi poate ko fe hu i pe ki no tu nga fakalao e pareni ko hinga kuna mo lava pe o sio ki he tafa aki fakalao na ko ya ka pe hu ko nga na ya han e ke fakalao ta te mo tau aki fatonton fakalao kai si fu ai pe he ka kai e fonua na hi ka paanga ko ni fatonton fakalao ko no wa ko ki fe hu i pe ni ke minista ko ia e reipa mo i trade ke ko fe hui ko u koloa ko fa ko ki tonga ni o ta kau pe koloa fa nga koloa pe ko o ya halao ke ni ta ofi ha fa nga koloa mi no ave ki ta fa aki ko o pure fe unga pe o ku ata pe ki ave ko to ki ai ya nga ko tu nga hi wa mahalo wa nga lao fa ba pure ang ko fe hui mahalo itu fa hu mai be mi tonga ta pono na fu tu ke ave koloa ko to ape ki he ki ta fa ki ko ni ki o wa to lava te fa ta ta te ko foi hina fa na bao i ta we ho fu tu ko da to ko sina sia we pa ngai wanima ko tai mi ko ave ko i mal ko pure fe ma tai mi ni to ami fo ya pa ngata ha hiwa pa ngai wanoa kana e ikai mahalo ko fa ka ko i fa mo fulu be ya ni manoa to sike mahu inga ko ave ai ko fe ui pe ku ai ha fa na lao yo na ta ofi ai koloa langa mo koloa bala mo ha fu ke no ave ki ta fa aki ni pure fe unga ka pa ku ikai ave ka to koloa ki ai ka fe mari ka kai fonua pa ko ki me abave pe nia e pare nia o si lere ai suka ka kai to nga ta ni ko me ka ni he mis pacific ke ai ko na ni o ai ui ia ke ko re fa more pure anga ki ta ha ka lo ya ko ta fa ma ko ha ho wakai ki fo tu ko ni ke ko fa more pure anga ki he to ta ko ni pa mo ua ko ki me usa sala holo pe i he Facebook ka o amana ki ke hiki e to tongi e risiko e kere ke fai mangi ha ki fa tondo ke hiki me sente valu no ke pa na valu ni au ko me au holo ko i he Facebook ka fai me mo ha ki fa tondo nu e pare ni po ha ka tu nga to tonu na si mate suka ka kai e ita he i ko tu ne ki me amo ni malo o be fa tapu ka ula va to ke pa to ki kore minista go ni to nga e nga i ti fa tawa ki to ki pa mo lang fa la to ki me at ki to nga ko fe la be mo kolo o pure i ko fe nga la be ko me tun kabineti ko tun kabineti pe lo u ai ko ma to be ma to ki ai ko ma to nga pi to ko no tau he lao tun ko to be ma fa lao ko hi pe ko tu nga ko ki wa ma i ha to ton ata ko tutun kabin ko tutun ko na mauhanga ko o ta ofi felawe ko tutun kabineti be ai ko tutun kabinet ko ya ko polisi be ai kabineti ko ne o taria o nga felawe ko me ka poate to ka poate foi ko ni na fa tutuni i tisema to ka poate ko ni ako na poate tare kita ko i nga business se puranga o to kamata na dole a tahani ma ko ma asi tauni fa tutuni i he iti sem ai ko me ko ya ko purang lo tonga ke ne fai ai ko me ko kan ma palpare mana ke la ko tu ko la ko kabineti ko ia ko ne haana ai tu ni ke ne fai ko ai tu ni ke no fili ka fai e kabineti ko o taimi ko ia ko ni na fai tu ni e purang mo to iti sem o sina to ko purang ni ki he ni ai ko tu taimi ni ko purang ko mau he taimi ni ki mo apa taimi ho ko ri ko purang to ni na fai tu ni ai aku mau lave ibe aku mo be ke fa hata tu ni te ke tai me ke os aku to nu ke fa tu ni ki mu ane os te ai ko mau be ko ke mau ai ko puranga lo tonga o ko ia ko te ne fa tu ni ko ia te na tu ke ho ko atu ai ko tu ni cabinet pe fa ta ba mo tu cabinet ko ki he ra pa ko ba ko mau ba ka te ke ma po nga ia ko ia ko ta ia me mau ba ka te ke ma po ia ina mege ai pe hena ulawe ki hen ko tutun kabineti e uona felawe me babao ula ki na tutun kabineti felawe
ke kau mai a pisinisi ko ni una tonga e te puna una tonga ko mala ba puna o fo na tolu o na flave mo mala ba puna ko i va va o pe mahino na e te ke fa fe mahino aki ia pe ri ri ka pneti ko hono hoko tu ni ka ke to kau e te ke ma fu na tolu ha na tolu ke ka pneti en ai ai ko ta he pe nga ta na si ha na tolu ko me ta fa ko ne sa ma dala no na ta no me mo tuan o ne fa ha ko mai nga hi me ai na ho ko ke fe mari ki ai he na kau ia mo me ko wai fu na fa fo ngai tongan na talma e na fe ma ka me ia me he ni ke mai ho fulu mri no ta ke ma me be ia ko me ko fa na pe he ke mai ho fulu mri na ki tongan ka na i ka to ko pe ho fulu mri na nu sila mai pe penga account ki hen we nga me na banga na mai ki mu pa ko ke na fe ai ko mo na ta fa ke na to ai ko mau be fa ka poto ka ka to mo fa ma bo me ni pa to ke ho pot na ia ata be ke business ko ni ke to fo mai ka mai nga be ke fo mai ke fo papa e ga me ko ni he ko hi fo ko me fo ko ni o si ko ta ya ya pa ko me ko ni pe hanga re ka ta ya ko ni o to ka nga ai mala ka puna i va va he ka re ko to ka u ya ta to lo mo ta fa ko ni business ai ta fa ko ni puranga a ko ni nga business puranga e ta fa ko ni na do nga ai mala ka puna ke to ka na to li ai ko na to li ke na ke pa na ko me na tal mai ben ma wa tu ma to li ko ke mala ka puna aku kau le pe ngai ngawe ai kau me ko tonga ni pa na fe ke aki pa na ko me na foki mai ke motuan utal mai aku tai mahin no me ai ne tai mahin no ma ko fo ngai ni tai mahin no mo me ko me ngai kup fe kau aki ko ke mahin no ia pa ma ko fo mo be ngai me ko ta fu me mo tonga ngai ai kau me ko tonga ni mo ofa mai yo ai ke na fa fe ngai ka kai ke na ofa fo nuan ke ua ngai me pe o me ba no ngo na tu ngai na ke tau fai totonu ko ta ya me na asimai ba ku ka ke ka ko pui tu be ai me ka ata be ke na tu foki mai ka pa ko na fok wai pe me nga hi lao mo tu tun ke pa ko na fo wai fa ba yo sai ko hai me ka na to sai mo fo nuwa to ma wi pa tu fai tu ni ko u hinga la hi ke me ko ma malo ko le ke to ki hawa te be fa ma le ko ni ke fa ki la ke feu kana na ke mai ko feu I fo ki pe halau ni hanga ta ofi ha fa hinga koloa pe o kulava ke o mai ki he malu ko e pure fe ngwa ke na fa no to kana pe ko regulated goods ko tali no be ke ko fo ke lao e tolu he ta dim ko malu e va ko ne consumer protection ai ko consumer protection act pe mo price and wages control act pe fo ke weight and measures act ko tu ko tai dimi o ko ke halao pe ko ha fa ngala ko hanga o tata ofi o ko ga ko lo ko to pe e balava ke o mai ke mal ko ai pure fe nga ke fai hano vakai na ke tala fata ma e fo ai fanavao ai fa la nga ko he ka ngowe ko fanavao ine tu ko lo tonga ni o lo tonga e mal pe pure fe nga he ka we nga me aksio ke put ngawe ta tu fete ke nga me ke ngowe pe mo to tai kono moni o ku fie fai be ka ye ngowe pe mo me ka ko so ko ke lai fra mole ngai ko palau ka we nga me te mausio ke e ka u e to tong ko ngai ho palau ko chemicale ko fai to o ko ka we mo fertilizer ai ko ngai ko lo ko ya o si mal be po le feuma pa ka we ngai me o fatongia ye po ngau ke fa no si ofi ko ngai ko lo fo ko ni ngai pe ko mo me e ko si o hu me be me muri o import pe me to po le anga ngai ko lo ko ni pa ngai pe ko mo lave i o si o mai ko tai ko tau hanga ko hu mai ai ko si ai pe no selling price o mai ai pe to hanga leva he ngai business kuna hu mai ko lo ko ni o ta na ke to tonge na feleti to tongi ai custom duty pe mo consumption tax pe to hili leva to ai na ki mark up pe to ki o tu leva na selling price lo ko hen so ko ka ngai fatongia po tu ngawe ko no siofi ai ngai mark up ko na to hili atu e ocean ko e hono ngai fa more pau na fa ka hoko ko uinga ko leleia ko hono o mai ko ke he mal ko po le feunga ai ngai ko lo ko ni pa ngai ko glave ko de nai ko pau ke mau fai hono save ai ka to u kolo mo fa na yo si pe ai consultant na ngawe ki ai fa tau ke fa matala na omega CEO fa no save ai ka te ke mau mai ne lipoti
ki ngahi koloa ko toa pe oku sai pe lele yang ke to oia me malu e pure fe unga mo ngahi koloa oku taibi ke o mai ke malu ko pure fe unga ko e ta be foke ngahi me o fe to nga ke ta fa ko ta in terms of free trade ko ke ma fu loto ke pule i ko toa u koloa he ko e pe ne ko vi fa economica ke tu fa fe ta fa ta aki ka me ko ngahi koloa e ma usio ke ai te fito ngahi koloa ko ke ta ngahi basic needs ko ngahi me ko fa ke si ko lo tongan o amana ke pe ko tarea to fe malo mane nai ai feel missy agon ko feel miss ko no fai ko bagai be ke social media fai wa ke ko feel miss ko ne pacifici ai ko sino pacifici na sino o feel ko na to na fai fa mau o fa fe be fa fa feel miss to ni ko fa si o be wa ki fa ko ke fu pe ai afko nga hi perperenga singa me ko ni ka ko tu ko e foki ko ke hene minista ko ndo nga me ko ni ka ko tu ko me ya to bagai yang e pasifiki asin no fa pasifiki ko ni pangai fono pasifiki na fili ko ka kai fala anga ke na fai ai fatongia ko ya pa ko mo me lave i be foko fili ko ni fe au hiku ke ai hata ko ia ko wana ta ki fini to tonga pe na e bagai ki ai nga hi ngatunga ke fok pa ko ka ngata be fa fa tare ni ti ko teunga ta mo nga hi fa fotu nga ngai me be matunga ai na ngai me na mau he ta ki fini to tonga ta fi ai ngai me off ka mau he ta ma ke ai ko ngai me ko ya o atu ai ngai launga ngai feitu ko me ko na be to ta ko la fi ka la ke ye be ka ngai fonu ya ko ton fi ka la ke ye pa ko ki fi he ni ngai fonu pasifiki ai ko foi fi ko ya ko tu foki ya ke ka ta ko ni ko hi e fok be ke ha makatunga na makatuunga na fai aki ai ene fili pa ba ula hanga he me ko be ke makatunga ke ko tu me ko e doi vakai ke to ta ko na ne fai ai me ko ni ke to fakale ka ko tu ko me ni ke nga hi fono ko pasifiki ka ko ai pe to kanga ke ai e tau tol ko hu na tau ki film tu na ka ki ai ko ke ha ke fai to ton pe ai ke ma pe ai ke foki be ke me ko ya hui ka lava o fai ai fe mari aki e me ko me foi tahana ke lava me ke hirisi na sente val no ke val ngap te ke ma tol ha me pe ka ma fe be to o ha ke hui ke ma va kan pe ku o ja hariri ui o ke ma lave ka pa na hiki me sente val no val ngau ta fu hiki la hi ka ku ka te ke ma va ka potunga fo ki fonua ia mo ko la fana na tonga ta fa ko ni ai ku na tol o ku fai ta fa ko ni ai toki ka ko ni ku o mai ke ma to ka kai ke ai pe ko ha tu ku ma ko ya ko ma fa mata ko ni me fe va mata ko Facebook ko ya ko Facebook fo ke ni ai ko ka kai ai pe ko ke ka ku mau inga pe feitu ko tu mau inga pono va kai ko hi ke fa ba i pe ai me ko ni malo Malo betul mau fanga mali ek pandemia ko ngali dia tau kapo me office tau mali le es katolika ko ki fe ipe ek pandemia fika kon me matematika uila ko tu be mo me ko la hebesia ngai business tau te fito ki ngai fale koloa ngai kiki IC ko le tu pe la pa fa ki au ki ai ko tau ko to pe he ni to ke weekend ko tomate la fa fe foto ai fe tu ta ke ai mo tu ania ke to ta ko na pure reo ko temin focus huma pure palang ana to kamata pe weekend ai mo tu ko na reo tonga pa na fa fe tu ta ke ko hi ko ne mate ko ha me ko hoko ai ko me o tala mai na e machine ko ai nga hi machine generator ne anga ko nga he uhila na mai fo machine tolu pero mai ko machine tolu ko ya ko fare ko no fo ko tau hu ke ko o fa nga we na va na to ki va kai ha ke ya na e to matata me fisho va kai ha ke ta ko si motu kai ke matua ke malo hi fare ai fa nga anga fu me tolu machine nga hai uhila ko ne tolu pero ne tu pe here ta mi no finga be ke hu pe ta kai fa nga o ke lang ai ma fu ta fa fe mare be ko me ka don ke palan ki mu ko ha me na ke va kai ai fare ke os mau pa to ko mai me nga we pa ko ka ke te ha me ko fa mo be ka ko ka ke ko me ai o fa to kan ai palan nga we ki mu pa to ki fa tau mai o me ko ai ko to ta mini
ko mate ko hi ko ngai misin ko no mai uila o ke me ko ta mi life ma u e ma fai ko o misin ni ko me una kamata ke fa vai mai ka tu fai ko me feto a ke ka kuna usio ko ha va ve ang he dai min ko hi ke lava solova me ko palpare me na ko ai ko tu na o si tu tak mai be o tala mo fanongo ko tu ko me ko hoko ai ko tupu anga ko hi ko tu ko reson ni me ko ni ko tupu anga ai pa ko ke ko mau ko fa mo pe nga me ko ni ko mau pe ta ta fe mari ko to pe ko tu ku nga ai una finga pe ke ha fa nga foto bo ai ha me ke hu ke nga mi sini ko ke lava tu fa mai o la fe unga te mo fe mau mal Malapito equipalemia ma finga mari ko e se hu i pe ko ni ko e pe mahino pe kwa va kai pule anga ko mahino ko hai ka o ngai pange tiri ki anga ke mata i polata ane pe ko se hu no hoko pe ni ka aki pa me public transportation ai au ko fa fo pito e nga he palani pa me foto tu nga we ko ia e fetu una pe ki he to kon palemia fe ka aki pe mo hala ko e se hu i pe ia ko e vakai pe kuai ha pe ia nga we ai pule anga ke ngoi aki ko ia nga public transportation hangai ko pasi me na lava to ko ni ki hono fasi si ko ni issue ko ni he traffic i hala pule anga pe mo to ko pe ki ai hono toi falele i ko ia nga i hala ko ki fo me ko mi ha ke mo hi fo ki koloni pe ko fe hu hono ko pe ko vakai pe ko ke me ni ai e minister policy ka ko e vakai pe ke fetu una pe ko fai hanga o e ko inga he ko lahi no lipoti pe me potu ngau policy a hono puke ko ke ka venga kon fika ko trucks ke to kona tapu lahi no puke ka rana ka ko lava ke fai hanga o e ke to nga uno ha ke ai fatonia ko e potu ngau policy ke lava ke ma o mai ka taki tau pe ko ka ulu ifeke ke lava ke fai hanga o e ki he ni i ko ni ko ya pe ikpale mi malo I pare pe mi agon filave pe mo titi bang ke flalaka pe mo trucks ka tugo ke ton bare mi ke taria te filave mo hala mo foto tu pe wa foto tu ki ka e puranga he falere nga pasi mo mi pe ke kakai ko mi agon ki he pange flalaka tonga ulere komiti kabinete taimin no kai ko ne tu nga ai hopo go ne pange flalaka pa mo pange pure ka ku ka mi nga mi agon na ai ku te ke ma po pe ma nga ma to ki ai mas lere mo ia weekend lere lulu tai lere mo mea ko ni ko i ko nga mea la mo be va ke fai mo fa sio ia gia ai ko ose mau interview ma tolo ngo pange na tolo dong pange pa ko mau tu ko monitor be mau fa ma bo ma nga mea ko ya mau committee mau tolo i he kabinete ko ai pe mo official lao e putungai lao ko hi ke mau la ba mai ka to mea ko ya ai ko sio mau tolo ko ha ko pange fa la ka ko pange ia ai pure anga ko tu ko tahe ngai fiu mau ek ko hi fiu hanga pe pure ang he pange fala ka fa ilo ai pange pure anga lo wa pe hanga fe ke mo hanga pe ya fa ilo pe ya e ka ko tahe ngai me mau bakai gi ai ko tu ma bo po me ko ya pa mau to ki ha wa o na ko ha me na mo ha wa no ko hanga iyo ko ke ma lo ko ha me na Katarina to ofa ka ta ma to cái ko me mau vere nga ko ya hangu la ko mau finga bitu ke vave pure anga ke nga me ala la us time mi fai mo solo vareva ko komite o le de time ai ko ha be mau fa jos ko ka mau foki mai ha le nga me ko anga pe ko ta ko me utonga le ma lu nga me finga tu hifu ko hi ke faka le va le ai ko nga ta nga me mau ya ha ni ai ko fa mata la be mau ga ni ko me ko ni ki he to ka ngai kina ko fai to ko na tabu ko to fufu ta me angu la mau ke wa fo gen wi ko si mau fa ta ko miti ko pure ko na to ngai ko o fai to ko na tabu ko anga ko fo tu ko pure ia ne to ngai ka to na o si ko palan fa fo no ana ia ana fio to fo ne to ka ngai kina ai me fo no pa ta hai me ma hu inga ta o ma va kai ki ai ta ko ta fo ge nga hai me ko alu holo he ka kai pe he o ku o ia o ma mai ni ko na fa ta ka ko hai ku ha ana me ko ne tufa ko fe fe fo ge ko mai ai ko sfai ma wa kai ko mit ko ia ko hai to tau mu ke e wa fa si pe wa te ho pandu ko me ko ni pa filave a tonga ne mo muri ko hi ko fe alu ake ni hono o mai mo no tufa hol ai ko ko ka venga ma wa pe tang mau komit ko ya bagai pa me he minister komisiona ko ha tu ngau nau yai
ko hareva ai me ko ton ke mau ai ai ko mau to kamanta pe e ke ko si ka ko ta hai me pa mo u mau tuang ke fatah mo pa nga mau ke fa nga mai pe pa nga i ke ne to nga e me go ya ka ko nga we o ku ke hoko pe me ai ko nga fo ke me ka pa te ai ha fu a kau tau pe he ko fu a pere ko tu si ko va ai te mo i pe ko ai ta ha ke ha tu si ha aka ko kumine aka ke tu ai ko aka ko ni ko ha mai mu le fo ya ka ha ge tongan ai ko me ko mo fai ai me ko ya ko hi finga ya fo pu ang ko hi ke tu si aka ko ni ko me ai ne ta mandu ko nga hi me hoko ko fo nuan ni ko o fo ki be ke me ko ni ha fili atangata ke me ke ni fai inti ko so se mo ko ha me te u alu hema be te u almata ko tu ko palpare mai ni hoko ko tau tu ka o nga si mo tau matua tau toka ki ka mo tau fana mo na tol o kai ke ha mo u ia mo ka ha u ia ho alo ma pa anga fainga mari ihe ia e to kana pu ko fe me te mai fainga mari a ko moe lotu moe fai business mo me aku sai e ai ko nga u lo ki ta ofia na tol ka ta mini he ua fai hanga u we to hok ai ko ya ka ai be ai ko fai to kanga o bito ka mo tol o te mo to alu ha fakatau e mea e kai ha o wa to fengai o pe o fatau e mea dere ko hui e te ke ma panga lahi kai ha mui mai mea ko ya i he ai ko tau mau fai to kanga ke lava ta ofi mo fasisi he tem da tau tala ke tau fa nau mo ka o o fo mai hala ko ni ai ko tu ko mea ku ka fai pe nga ko ya so mau amana ki be mo tau ngai fat mandu ko me ni puranga o ko to kanga ngai ko polis pa ka kolo mau to ngai mo na tol e ko hina e ta ko na ko si a o ni tau te fito ki kolon ko o ta ko kai ke fu lo ko asi ai na e be me i longo e na tu pe bela tutu e me fa ho vare o bit o ko ke to ufi me ka me ai kai ke ka ko tong ai tai mi ko tu fa ngai ma lo ko hi ke lava tau finga ai ak ko hi ke lava o ta ofe me ko ni pa kai ngatai ke ua to fo ma ta hala ko ni ki ka au atu ke minista ngai mela lai ki ane lava ki hala mo me ko pas transport ke ka buat ta polisi pe he ta wo to fa uri pas business pas me ma venga fo ke tai mini transport ko to la yang me lele pe a fihiang hala ai lo tonga nga histati u fa hoko ki ta transport system ke ai ka wai ai access ko no tonu ko alo fa ko ha to funga nga ke le flow of traffic e al te fuge tu nga ya ke introduce mai mama hala ke nga ke le hanga to nga e fe alo aki nga melele e he foi e le pa ko lo tonu alo fa o we pa me nga stati ke he ke ta fa ko ni ke partner private sector ba mo pura nga hono nga transport system hang ko pasi mga mepe ke fasisi e melele ko he hala pe mo halava pe hanga hi fonga ko lo to no lo fani ko par palema he to ko lahi ko o mai ke mon pe ko nga we ba mo business mo mepe ka ko me mo kamata ko no lo fan ke finga e hala ke sai ko a ko to ha o ki no lo fani melele la wafe ka ko ai u stati lo tonga fai ko hai fonga e te lele yang tau hanga toka nga ai fe alu aki hola nga me lele i tonga tapu ko pese te fitni maka kai no pe tonga tapu pa ku lahe ha me uta ki koloni me foki me koloni ki uta ko hal faka wa ko ta hai e fonga no fenge nga ke ni hanga tai vet ave traffic ki ha wa te hala ke me ya ka kon tu e tai mini wa nga stati o fa ha ko e tai mini ke sio pe te tau to fe yang ai a hono toka nga ai fefona nga aki ko e hala e ko konga lahi e maunga ko fefona nga ki hala tana ke me fefona nga aki ko tai pe me fefona nga ko e aki ai ke malu au pito mo lele mo nonga ka kai hono nga ki transport system ai palemia ko le pelia ke fa mala ala mai se ka ki po ha nai e tunga ko yo ke la ma fa le fo o i po ta ha pa mo pe ka ta ke ki fa mala ala mai se ka aki pa mo tunga e fo la ko ka nga fa plianga ta ta pe fa lo to fo no mo e fa ha plianga fa to plianga
Pe ko lava nai ke ne hulu I mai ai venga koe ke whakapoto I he wiki e ua koe ni o mō kamata mai. Pea ko ia nā. Malo pito e whehui. Pe tu koe taimini o e langa koe o e whare warea koe whare warea fo'o. Ai tu fuga e matatoa e koe mea koe ki he tonga whae ngā taimini ki he ke tu waki. Ngai ngai kautaha. O whae ngā ki ai. Koe mea uleari koe taimini. Ia na e whataha I matuko nusila mwasiri na tongi mea koe ni. Pena e whataha mo tahi anaua na mai ai tunga koe ngāwe. Ai koe tu e ngāwe koe uleari heni. Ai ngāwe koe tui o siepa toki mei ai. Ai hoko atu koe alanga. Paku pehe koe whapufu ai e tau I e tahaki he ua. Ia toki o se whare. Ai hene pehe. Ko ki mautolu koe ni o se whare rea he ua taha. I November. Na mau pefu mato te mau maa kau he whare ko si hufi. Ka koe nia toi o se ange me o se nia. O te ke hufi ia. Ai o ke ilo koe fo I peko hai e. Ka koe ngā toi tolo taimi ia. Ai koe mea ia ku hoko I he fo I ngā koe. Ka una whakapanga na tolu. Ai mea. Ai koe tui au he taimi ni. Ai mea koe ia. Koe mea koe whilawe I pia mo e. Whilawe kau ngāu e whapureanga. Oku ula kipe. Tatau pe whalau whakaloto whanua. Pa koe whalau whakapahapureanga. Oku mahu ingo whalau mahu inga ke whakahoko. Pene pehe mau whatape mau tolu ka paua wholau lot whanua sai te ia. Au mahu inga pe koe hae wholau. Koe ngā koe mau lawe I pefo. Ka paue wholau hataha ki muri. Kono taimi ngā we e ha. Si ia heni. Au mahu inga taimi koe ke alu ki muri e si. Au koe ngā tape I he more o paanga ka koe taimi. Aia koe te tuu ia. Aia mau whaama ku lere pe ngai wholau ia. Mau koe wholau koe ki whalau whanua tupe ka hoi ki mista. Fai pe nau tolu e mea ko ia ki he wholau, fai pe nau whapoto plere. E koe ke u seo koha palpare mea tai minu alpe ngai mea. Ko mea koe ke wholau ki muri. Koe hoi ki mista ia ku pau ke tari he kabineti. Ta tau ai be ia pe te ke paanga ko ia ku paanga mei muri pe paanga mei tongani. Pau ke hau ke kabineti. Ulagi ke ha, whapapau pe oku mahu inga au pite wholau. Ko henga unu inga, ko taimi koe more koe I muri, e alu koe ki muri e more ia hen. Kau whaamu, ko taimi koe alu koe ki muri, taimi lere ia uto e tānaki mai ai ngā monu ia ke whanua koe ni. He taimi tatau, o kumauto ai pe, tatau e pe ka hoi mista pe paanga muri, pe paanga tongani, pe paanga muri, paanga tonga, ko pau pe ke mai he mista ki he paremia, ki he kabineti ki whapapau o mahu inga. Patal mai ko hane mahu inga wha ekonomi, ka pakai ngatai koe ngai whatongi ai ngai whakataha ai ngai whitu e Pasifiki. O kau e ngai mea koe, e ku teki asma whakataha ia ke o whakataha kau Kau tak mamata whanua mahana e ngai whanua Pasifiki o wakai misi, whiri misi. Teki asma whakatape ia. Ka ku mau atape ia. Pakai ngatai, koe kau ngahau e, whapureanga. Ka pau o kui ai ha wholau ia a ha ofisa ngai whapureanga. Ka pau o paanga pe I muri tuku pe e tutuni a koe ke minister kene whai. Whai pe ne tutuni whakapotpoto pe mo sai pe ke au tokoni ke ne ngāue. Pa mo ne la whakalakalaka ne ilo pe I kai tuku pe ia. Kai ke, ka kapare o waha wholau ha ofisa pureanga. O ku alu ki muri kaua ha paanga tonga pe kakato, pe konga, pau hao e kabineti. Ko hi ke mau ka wai whemaina mo minister ko wholau ko ni o ku mahu inga. Pakai ngata paanga tonga. Ko tunga ko ni mau wakai ko tunga ko patseti ko ni nai ai ki he wholau osia. Ko 4 miliona nai ai tupu ki he tauni. Lai tai mini ti se ma os 5 miliona nai. Lai whakamore he pahe mea. Kono hinga ia ku mau toi wakai e mea koe ni. Ko osi ova ia. Pe taimi ko ova behe panga ko hai mea hoko. Ko e whalau hoko e alu me fe ia. Panga fe. Alo me panga ngawe. Ai ka paue wa panga tanuhala. E puna e totahe koe ka alu me tanuhala sang. Ko e mea hoko. Te ke hanga koe taimini o kalu se whai e ha. Ai ngā langawe puri a ngā kake ha. Wholau koe ki muri. Mau sa ia ai. Sanga mo ikai katoa. Ai ko uhinga taimini ko ova pache dia. Pa koe konga ia. Puri a ngā koe ni koe ha. Ako hame ko mau talat whilawe mo i panga ko. Pau ke mau ngā ke tutun oku. Whakapoto-poto. O whilau maria ia. Koe whakapoto-poto pehe. Pau ke ngofua ke alu e kuha. O kusai ke whanua. Whakapoto-poto ia. Te toki whikau ha. Whakamore. Ka pau ke whamore pangataha te ke alo ha. Ha mo i pangafiha. Ha mo i pangatolu. Te ke alu mo i pangataha more a te tahka ke ha mo i tolu. O sang morah mau e ha. Ua. Te whakapoto-poto pehe.
mau fifi ai le tu ta mini mau bagai ta fa ko me mau ki bagai ai ka ko lah ngai me o fa matala mai ko no hinga na lah ya fa mure ko ngai me no mai no mai ulo kana ta ai kapne tinga mau tu fa pa ngai polisi tu ni ko ke folau pa tu ne folau be ko hai to lah ki alu i folau ta ngai me bagai mai nak to lah fu kulupu alu fu to ko hongo fulu ya ta tu ngal pa to ko ko me ta Allah ko rate ko ka pau pe he ko nu si lau al ko panga hi bangiao ka ko nga fo ke pe ti me ko hen te ke to tong i ko to tong no fa nga to tong ho kai to tong mo ha pang ki me abe ko fo ko to tong me ale ai ko sta ka pau pe he ate tai min ke al ki nu si la panga hi bangiao ai ko fa fu to tai ngo ya pe se te no no ai tu ko ai tu ko ni ono no pe ni mano ai ko nga ko ki ha to tong no fo anga ko to nga re ba me ko va ya e ha o me to ko ni me ko pa wono no ai no fanga fa no ai sai anga pa pe se to no ta pe he ki bang ya ai fi ha re ba pe se to no hi bang ya ni bang fa no he ai ka ala de ba ki no sila va ka no sila atu ko fa no fanga fi fanga pe wang ya pa ko me ko va ka pa nga tai min na ok fu lah ya me ga ko fo nga ko no fika ai ko o la anga ke o atu ke alo ta fola mandu mau ngai ave panga fe unga ke ha lo fa ko le no fatongia o si alo ta hai pa fusi si pe fa nga ta ai ai ko me ave pe fe unga ke lava fatongia la le pa pok mai me mau ngai ka ko vai ko ta nu ben ko o kui ko te fito i ko baseline pe ko polisi ko ku la ko o panga ma to tongia fola ha to ta pe tim o ku fakangat ko mama ang fo lau mo fate fito mo tu nga to tongo no fo fe tu ko ke pa nga ma ke lisi ai pa UN United Nation ai ko lisi ko United Nation of na faka na hanga update be ko na hanga fakai ko to pe mama ne fe tu fo lau na ko nga faka kuata ai ale ba ko me ko ma ke fika ko ya mai le ba fika ko ma usio ki hen o to me pese ti o ki topu apu ko nga fo ka ba to lo mlah yang ai fe tu tau al ki ai ka to mai fika ko mau be ko aka pau be ko how United Nation ni ku pangai u pa ai ma dola be sai be sete tolu no ai ya ko ha be sete wa sai mau ki to pa ke fia pangai u na atu UNDP ai ka be sete tolu no ko fia sete no no pangai u sete no pangai uang e wono no wat ko ka ko me mo ba ka mini pe ko pangai uang e wono no ko pe ku fe uma te sai fe uma fu la pe fu sisi ka ku fai ngawe gai fa banga foki mai kapneti ko hiko umea ko ya ka ko ata ka ya o me ko ya malo pale me ma o nga mali ko fe hu pe nya e numia pe nga fe hu ko ne lutaf aki ko lulutai ana ke pe te ke kawe ni ko ha business e pura public enterprise ko hana me na hoko ke tafaki ko ya ya wape oku kau nai me poate ko ne lulutai ono fa ata tu kitu ake to hega kakai ya ka pau ikai ko hana uhinga ki ai sai ko tu foi ai lulutai o te ke fa kau ya i he risi ko business e puranga pa na mo lave i pe na fa talanga e fa le e mau pe he ke tonu mau tole na mai ni he mau to la ton ke ha u ya ki he risi ko o nga business e puranga nga business puranga ko hana uhinga ko ni ko la o ya ngai business ko pura ngai public enterprise ko la ko ya ko pau ke ha tariu i mai ngai business ko ya ke pura ngai pa ko ngai ko famatala fakata ko mai ko e potunga ko ya unya ngai risika to mai ngai potunga ngai business pura ngai mani famatala mai tunga fapanga tunga ka ngau ngai me pe o lava reva o me fa re tunga ko ku ni ngau tunga ko ku ya tunga ne fa ngau mo fa ka anga pa mo ngai por ai ko tu foi tai mini ko i he me ko ni ko ke huang e report ko ya pa ko ka fa mata ya ta asyang ki poate ki fare area ai area ba ko tu he tai mini ma hu fo mai ko ni ma usio ke ta fa ko ya ulaki ko tu ko tai mini pa ko ma mai la ma do lu ya ke ai na ya me na si na te fo ka ha me ai ko fa no pa na be he brango si na na o ya ai tu un na usia te ya na tu tun kabinete be ya ke whakakau kai ai ha ai o kai whau ai tūtūnu regulations ki ai te ke ai ia ai pau ke whakapapau e mea ko ia ka koe tai minu mau ngāu pia mo e potungai lao pa pia mo ofisi ko e mea ke mau ai
ai tutu ni pe ko me pe al no fonga ai ko regulation pe hen ai tutu ni ko la pe ya ka ko ang pe hen pau ke mai me ta ke kapneti ta ko pe ha abio kasete ko time ko to ki osio kasete pe tu la ko ha lao ye pa to alo ve ki fare area ke ha fe mai fare area ko lo ka pau tonga le ha tu uni lao lo tonga tau on fanga mare ta ha va vang ki fare area ta tu ki fare area ka na fa tu pe ha pe hokwat pe tau pe monomon ako me na te ke fai te ke tutun kapne te ke ai me ai ba te ka se te ako pe ko te ke ha me ai ako mau so matol ke ko hi ke fai mo hu mai ki loto ki hala ka lava ha tariu i mai ki fare area e ko mo lave pe ko to pe ko ha te so fa tonga fare area mo ni paanga ko ha tariu ki ha paanga ki pa se ti wa ve ai ko tu ta mini ko me ma hu atu ko me ma wa ka ta mini ko ke lava e ngai uhinga ke pe ka ta ko ni ke fai fatongia ko ke fe unga ai nga hi pakapuna ke fe alu ake ka ka ta mi ka nga ta pe fe unga pe mo ha malu safe ko ta uhinga ko mau hu atu re va ta min ai ko mau ke wa ak fugen ai ko me mau hu re va fai mo fai nga ko ni o mau sio ki nga ko pa ko fa fe pe mandu ta fa fe pe mo fa malo ni na fai ma nga we ka ko to sio fo we ni ka ha me de tau fai to sayang ai ko fai nga we weekend mo ka ko tu de mau sio ki ai ka ko me be ko fa fe ko fai be la mare nga we ko ni ne mo fai nga ta e fa foi tu ka ke mu mo nga be ha ai fa tongia pa ko tu ko me mau inga ko fe be de nga ko ni o ku mau ha pe sta ta wai tu ko pe nga me fa foi tu ai nga me di ri mo nga me be ka ko ha de ta la ba mai fo no ko tu ko nga me ai o fa fe ka ko ne tu nga ko ku ai ko ai lulu ta mi fa hu ke tar pat alu ye fa de ko ka ta hai tai mini to ki te ya va fa de ka ko tam da tau ma pa kai le tu hai tai mini pa kai ko ha tu nga fa pa anga tu nga fa teknikare pa mo malu go mo no fa ka hoko ko hai me lava ke fa mo fa ko tai mini ke lava ma tau ge mo no fa le wat mo pang ke to lava hoko ak nga fo tu pe ai ko me ku ai ai lulu ta iya ki mau lo ta ikai ko poate foka mandu ko poate ko ni ku hange pia potunga we puranga e ko anda be ya ko ha ko se ko tai mini i he ko iparemi ai ko hange ko konga pe ni o ha ton ke asene fo madal report aya paremi ya ko ke kau ya he business ai ya ko mo tuan ni tu fatongia ko ya ki mo ka me te fa hu ya he me e uri ko ka ta mo te ma ton ka mau nga ko ni pa ko mau fai mau ngai matol alu fa matala fa tau avi fa re e pa mo tunga fa pango fa re ko hi ke me pe ho e ki pa mo fo noa ko tunga ko ta ka ta ko hai me ngau ke fai ki ka hau ai ko tu ko ataki tu au mau fa am pe ki pa ha me fe halak mau ta fu me mau lava ke mau ngai ko ni ma fa ha me la ma re pa ha me fe halak mau tal me kata pa me mo fe halak na mau hinga ke pa te ma bo fa ka hokot ka ko ni tu malo ia mala pito e pare mia ko e te hu te mi ka nga fa pule anga ko nga ko e pa anga va henga ma lo fa pule anga ko kai pe ai monu ia ke na no pe mia ka na nga pe ta ke na funky no ka ko e me fo o wen na va kai ki ai ko tai me una lava toai o ku talangi ko pau ki to tonge pe se te wanima pe ai na no pa ko hinga pe na fe hu i pe wa hanga hi liu ko o si fai ki ai ka o ke na hanga i lo Hai meu tau fia mau. Ko ia ta ofi. O ta ofi? Ia. Pe fe te wani ma. O na pe ko ma au si e pa nga pe wa. O sai pe ka ta ko ka wa te ke mau poate. Ko sa no ha ke me ko ni ko poate ai poate ko panga malolo ko ai purianga o ku se pare mia. Au sai te hu fa ta ha ka hau. Te wakai e tūku ngā koni ko tui ko tau mea hoko e hatari atu ki ai ka ku te whai wakai ki ai. Malo. Ki mea tātau pe e paremi. Koe kau ngau e kon koe public enterprise. Nā nau ihe national retirement. Pena tari he tauni ke nau hiki ki he kau ke mea koni ngai whapure anga. Kaku nau alu, kai tuku e sirini e nau seni tipe nau tolu ihe national. Mantui ko fangino te nau fai e mātuunga ko hai lahe nau ki paanga ko tātāna ki he nau retirement ni. Pea ko e kore mai me ni ko ni ke whanya hasio
Pe mai nau se ni ti pe me he national o avi ki he ka na lava o ma o haki no go re re ya ne. Ko ni hia pe ka mata fo o ia mana o se ta e ua e to ki lava hanoi. Ai lao na o haki na o ange. Ai ko lao ko ia o fai ko fotu pe he ke fakataha i pe panga ko ai panga ko ai ngahi ai fonua. O mai fakataha mo me pura. Ai ku wa fo. Ko kalama ko ni ki vahenga malo ku ula ko me ai pura nga. Ta ko no wa ko ka to ngai fonua ana algo national. Kisinismo hai fukai sia si. Penange lao ko ia ke fakataha. Ai ko foi ko me to fa kai ki ai kanai foi ai ke fa papa penai fa tal no ak mo nau do. E ko ka pau e hoko ia. E ka ke to asa poate ia ka ke to rer ke ai pe foi poate ta. Ai to riu e ka me mi pe poate ko hi no fa tonga fa lo. Ai ko ta he me ke ma va ai ma do pe fe ai fe unu aki ko ia. E ka pau pe he la ko alo e ka ka me mi pa ki he. Ton alfa ta mo sirini. E kai ke peheia ke alu ko ia ki he ka tuko sirini a he. Ko pau ke na alo wa sino pe mo paanga. Ai ko sa ho ai ke fe ko ia ke ma vai ange ku pe ku fe me ko ia. E ko hanga ta ke le pe po ate ia ko e. Me fa lot fonua mo me ai ko me te ma vai ulaki. Pe ku na ko ha na ngau ke fa ta. Ko tu ye tu fai va kai ka pa fa ta pa me pe ai alo sino ai ko nga alo li sia ko me mi pa tana ki e pa nga puranga ka no foi pa nga ko na imu ai me ko ya o ai ka tama ko ka sai po ha ka ki ko fa ha va kai ki ai ka ta ka mau pu ate ka u mo va kai ai malo ekonomia a ki fe va o si ve ko ki fe ilo pe ko ha tu nga ko ai pili sonia la ve pe ko nga we fa mal malo ia te ko whamatala ko wha o mai toko lahi ange ai whanau no fo po ate I he ngai pili so ne ko ata ko e ke pe ko e hai tu nga ko na le tu ke prisione ai ko si falaite o mau fata ko ta fo ke po ngai ko mai ke moduan pa ko ai pa na mau fata hai pe mo me o pe mo commissiona mo ka sela ko tu ko toko fitu na e fata to fitu na fala nga we ku le da tu ga ko pa na fa be fa lo tu ko va ka fa lo tu na nga ka te ke fu osilele ka ta ha nga me va ka ke I ko tu ma ko prisione ko si o mai pe na ia nga we na fa ke fa le tori ai fu ai ba nga fa le no fo anga o prisione ka ho fa fine mo fa nga me ko ia na fa fi mai no akia pe mo commissiona o pa no va ka nga me ko ia na nga langa na fa na langa pe nga ke ka popu la I he uhinga ko ka we pe na wa ko nga we ka ko tu we ngai pa pa me ngai me pe ka mau fi mai no aki pe fa ma bo at mo ata ke va ka me ko ia ko alo ka we ke te pe ia ate fa langa nga we tu aki pe ki tu o me ka na to tau ke o fa nga ko ia ka ko na alo ka ke la pe me fa le I he prison ne ko ni ha to tori na smai pe pa kabineti o fa ho ke kabineti ha hon ai tu nga ko we ngai prison ne kana mai komisionai ngai me fa le I he prisione ke wa totori ko kawe tokanga ko ni no tau iko na fai to ko na tapu pang mau ave ke komiti pure ne tonga ko ai tau iko fai no ko na tapu ko mau su ko paanga na tuku ko 5 milion na lava masin ko ya fakale ai ngai ko ya ai I ko tu ka to en tau o ko ewa o ku tata mo baba o fa bito tu ku nga ko fa no fa nga na fa malo to kon paremia to mi sta pe ko nga la lahi o ko ni ka nga we I eua ke manga ke fafu ko ha estimate ma ke falere fangi fal ko ya ko ke mai ka maso ma de komit ko ni tonga trucks mo ngai me ko ke prisone ke la ata se ni ke fai manau ai ko to ka ko baba o de u lava ke baba ka fa ko mai baba o yo te fa bit ai to ko nga ko ngai fale ai o ko fa ke convention fa pure ngai United Nation ko pau ke ai tu ngai prisone tu ngai me to ko ni mo no tauhi pa ke fa baba ai ngai me ko ya ko hi ko tangata ko human being ka ta me mau vakai ke tu kunga ko ke estimate ka ko pe mo ha me be ala fai he timing ko ke falere ai tu kunga ko no fo ko hi ka lava o fa ha ko le pe mo ka nga we mo na me arere pa mo ka nga tai na slanga fare ia na ai ko fare ko ia ki he to nga ki nga we fa ta ha be ki he fa to ko na ta fo fa fa bo fan na fare piliki funga vaka kana e ke tu ke commissioner ma gulera ka I he
a fala de fe fu fare o ke hata ai ka ma fe ma ha me nga o e ma me kilota pana stare be ha wa me nga o pana asena kabinete nai ate ma so ma do committee ko ni to nga I fakalu fu go a drugs ke ma a sin gi ai fai mo ai ke os e ko be sin ga lava o fai nga o e gi ai a kana tol ko I tori no to nga kina I drugs ai ko gi tu nga go ia e prisoner ta mini malo Malo ko e kagato tau programa ani pako famalo ke palemia bebe ton palemia hognista pape ke pe mo tolu ko faingong ko e te tau to programa ta tau pe ho ka hau ka to fagot pe taimi ta fas tamai mo to hanga ke ho ko no fafta informalo ko lablele mo programa ani mo ko le pe ga fio no fa pe mo tataki fa pe ki o ba kles mata kwa fagot ko mo ai fa Patongia, ma kolo dona malo hina klasiko alo mo famo amen. Ya ko e kakato ia o polokalama make ko ni aya ko anga mani pe no whakahoko atu I he taim peheni pe o e whalaite o I wike ko tawa pe talo ho mai ai pole anga ko ni ka kutuku mai ai foki a ngahi ka venga mahu inga me he pole anga ka ko e ka pineti whekau aki mo ngahi mea ko whakapasi pe ke ngata foki ai ka whalawe anga tono pe mangau ko ia pule anga mau whamalo ati a te kmutol ko tau pēna tau kau whataha I he polokalama kai maa whako no lava tali mai e eikpale mea pe mo kau minista ai ngahi whehui pe a pe foki kia toi whainga mali e pe taim tatau e wike kahau kai malo au pito ho mau mea mai ka mau mea